Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purulia. Book your seat today. Limited seats available. अभी तक 25 बॉडीज़ गोवा मेडिकल कॉलेज में लाए गए, उसमें से 7 पोस्टमार्टम हो चुके हैं, उसमें से 12 बॉडीज आइडेंटिफाई किए गए और इधर बर्न्स में पाँच लोग जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है. तो बेस्ट प्रोटोकॉल जो है यूज़ करके वी सी आर बेस्ट दे आर आउट ऑफ द हॉस्पिटल. उज्यांत मरण पाविल्ल्या सगळ्यांच्यो डेड बॉडीज सरकारी खर्चान तांच्या घरा पावयतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता जाल्यार जखमींचेर योग्य उपचार जातले. तशेंच फुडाराक अशे तरेच्यो घडणूक जावची न्हय म्हूण गरजेच्यो उपाय येवजण करपाक जाय अशें राज्यपाल उलयलो. पोस्टमार्टम आणि तांच्यो बॉडीज त्यांच्या घरापर्यंत पावोवपा खातीर ही सगळी वेवस्था गोंय सरकार इन्क्लुडींग द नेपाल ज्यो बॉडी आसा त्यो गोंय सरकार पुराय तरेन आमी स्पेशली ऑफिसर्स अपॉइंट करून ते करता. My patients who are having 12% injury, okay, and they are recovering very fast. And I hope that by tomorrow or day after tomorrow they will be able to discharge. Only one girl is there who is having something 28% injury. Okay, the rest are they are in better condition. We hope that they will be able to rise to the occasion so that such a thing does not recur.